Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kinangilam lagi kanhon seng balang neriboy, kibukan tobia ke Hanm, Corp, lembat kiwe, kila bitar haba kila tip bakala don ka jingsha nyon ben yiki khasi ki batray belasngi ha National Bureau of Plant Genetic Resource, Regional, kabaron ha Icar umyam, namar ba kimshim layo tikina ka bay Nongtrei, kabatikna hakatege jaka bagi trei. Haba simkya halor katege jing ujor na Nongtrei hakatege jaka, kinongilam jung kitege seng kibukan tobi ba bandri ran tatyang, Presiden ka Corp singkme, nang tau ba pateng mersing Presiden ke Hanm Riboy District lambat kiwei kilalaj ban yakendu yu Dr. Harish GD scientist but officer in charge ke Nbpgr nakabenta ban yakran halor ka jingsha or Tulop ki Nongtrei ki batrai hakte ki jaka hadin kate ki jinglaj kendu yu te yu nongpej ki te ki jaka batrai ki khasi ki nongilam jung te ki seng kelapan pau bagi bitar bagi khasi ki batrai hakte ki jaka kinsha le ben dak basha or Tulop hakaba kimyo ban le trei namar bakimyo kali kamay bakin lek chigi jatray. Play ya poro lang. Hadin bang iyo ya complain na kini Nongtrei ya po Nbpgr office. Namar ba kini Nongtrei ne kimyo ya ka baitre jong tau benai me. Hadin bang ilayo ban ko layo complain ngiwan ang ne nangilawan mentang la keren ban ni harset de officer in charge jong ni ka Nbpgr orang next month unsa clear no ekini ke baitre kumjo ang ni ka hakani ka por bayawan lang na ke we ki product seng balang kumna ka Hanm awan ba pateng mersing kumna ka CYC lawan nisan lang marwen te nata ki ki product mo baya telang lapang ibari na ka RBYO kaya dan lang banya sa kilam banya kersan lang mikini ki video jingi adin gimat subun ke jinga hakani ka por lockdown namar begini Nongtrei kimyo banuan trei mo na jangai kimyo kali te karpas tu kimyo kumno kinuan trei 100 kilometer kinuan naksat te nakadaw kimyo banuan trei uni ofsar ulawat ya kenika Tulop jeki tadin menglaikan penbej menta te ulah kularo banadjos mentau benai Jun te unadjos unsilut ya kenika Tulop ko jeki te tangkata ai giba ngiyo banyakren badula kular rahmat jungi bansi Tulop te nakalang jungi ro klemda ngimda kwa shu ban pen buktin ngila biang namar Lada bio ya kata Tulop te ya ba nang ne skmat kimat sedang he kam kumbaki ju sedang te tang kita he nakalang jung ya don bat ka Corp ka CYC bat ka RBYO nakalang jung ka seng hadin bang ilayo ya ka complain bagi don ki level ki bati ki lokal ki bak trei hang ne apo Icar yuan ka complain bagi ong bakim syam layo ya ka Tulop ame ubreme umaladap nagalang kaseng gilawan gila tokit sekning office jong ka Icar bat gilalap sisa bakalong kumta dah hadin gaji ngakran nagalang officer ki bdai pej ki bdai kami gila kular ban Siew ubnai me hanu ubnai bujun baladap bat nagalang kaseng gikwa ban penpau gawe ba yoi ban nakapor ka saja ipardo parsnam ki jongi kisya nyon hakita ki nongwei ki bawan nabar ikerpat syabaro kinon tribal ki batray hangne apo state ka jongi ba kimdai banyon iparado parasnam ki jongi oi ngi ba ka sarkar kalau aya ka lockdown ngi ba wat Nongtrei sarkar kim syam lalai tre handai ka Tulop ki biang ka bangisu longo along ba hangne apo Icar kadai jong ka central balai pat ba kim syam la aya kata ka Tulop haduk madahawan mangi kiseng balang kane ba kamdai su banjalang ne sakmat ba Lada kaya ja nang ni sakmat yinut balong baya kani Icar ina kalian kaseng in sawan ban Khang Tala kani kadai ka message ke ba clear sabaro ki department ki badon hangne apo Icar namar inang sudap yo ba idugi security ru kaja kumju nakapor sa kapor ka jingle don bor jong kine ki kharpoi ka bangila ban ong ka sarkar kala dai ban sim khya ba kini ki bru ki bawan nabar ba kim dai ban le don bor hangane gari ka jongi namar kiwan ani kiwan baltrai bala omba kinwan yon ya ki parado parasnam ki jongi bat hagane kasi kajing akran kala seso bat Lada kim Siew ya ka Tulop jong ubnai me hadin ubnai Jun nagale ka seng sa sisin ginwan bat ginwan Khang ya gane ka office jong ka Icar